hope that you can hear me. Louder, maybe. Try. Okay, good. My name is Michael Svilcans, and maybe you are wondering who I am and what I'm doing here. So thanks to our Estonian colleagues for the invitation. Last time, I think that here was on the stage Sigitas Saugas, who is the leading Dotnova Seeds. However, now I'm here, maybe invited because I'm younger, smarter, I'm not sure. But I'm with you, and I will try to next 20 minutes to show you what we are doing here in our Dotnova Seeds and tell some few words maybe about who we are and what we are doing. So basically, we are not only seed producers. We are working with Linas Agro really closely, as Linas Agro is our own and I would say unique distributors of Dotnova Seeds. And we are very happy about that because the expertise which coming from Linas Agro is directly impacting and have a very significant influence on our business, how we're developing our varieties, and how we are going next in the next years with the next strategies and next also planning. And it's also helping us to understand the demand of the market, understand your needs, and also produce maximally qualitative products which is needed for you, of course. So if you are asking how big we are, so basically Dotnova Seeds built just I would say several months ago. It took for us like 1 year of very heavy work, and we managed it, and now we are working for a full power. If we are talking about the team itself, Dotnova Seeds is quite big. We are about 25 guys, and we split it in 3 different departments. So basically, we are working not only like production, we have also a good warehouse, but we are one big and very strong team. Of course, quite fresh, new, but it's helped us also to develop our factory in a very positive and intensive way. If you are looking on the some numbers, I don't want to be very boring with the numbers and tables, and actually I don't have a lot of time to speak about that. But if you are looking on the downstairs of the table, you see the maximum power of our factory, and it's actually quite big for the Baltic countries. And talking about, for example, intake, so it's about 30 to 60 tons, but we are working like almost 24/7 during the season, and of course, during the winter time, we will have a time a bit to relax after intensive period, but we are doing that just to make sure that you will get your seeds in time. So if you are asking me what's happening in Latvia, what is conditions, and are our farmers satisfied? So basically, if you are looking on the left side of slide, you see that, for example, it's the picture from the big field days from Latvia, middle part of Latvia, which received quite a lot of wind, precipitation. So everything was under the water, starting almost from the middle of summer till the end of the harvesting and also sowing period. So if you would ask to my son how he feels, he would say good, yes, but our overall situation in farming is bad. It's about Latvia, so everybody is counting money, we understand it, and we trying to support with the qualitative production. And all production or all products what we are producing is being grown in Latvia, and the distribution of these plantations across the Latvia, maybe not very even, but we trying to go in different regions to reduce the risks. For winter crops, we mainly using this, I would say for Latvia, it's winter crop growing belt. It's a very intensive region where we can prove and where we can guarantee quality of seeds. And of course, for the spring crops, it's mainly northern and eastern part, and also something from Kurzeme or western part, where always the weather conditions better than in the rest part of the country. So they are lucky this year, actually. Regarding overall conditions, so basically what we are fighting for, we are fighting with also some gray market, I mean not certified seed, and if you are looking on the numbers, then only fifth part of the all winter cereals being drilled with the
certified seeds, from these dedicated fields. And it's actually a place where we can grow and we can develop in Latvia. I know that maybe Stephanie could comment later on that in Estonia you have better conditions. Even in Lithuania you have more, we have more area where to work. In Latvia we're still in progress, and of course there is some movements, but some specific, of course, action from the government needed for that. So closer to the products what we are producing. So this should be like a standard for Latvia. Of course, the standard is a minimum, and it wasn't reviewed several years. But if you are talking about our standards of course is higher, especially if you are talking about the germination. And this year it was very challenging for everybody. Every producer suffered from two factors. This is low 1000 grain or kernel weight, and also germination because of these worst conditions during the season. So everything starts? Everything starts from the laboratory. So basically, before we even get some grains in our laboratories, we're checking what's happening with the fungus, with some diseases, is there presented in the material, and trying to avoid this factor. The next one is, of course, these mechanical properties, which is very needed. For that, we, of course, use some specific tools which help us to prepare this material. And everything starts from the first phase, it's a cleaning, yes. And in first stage, of course, we are not able to take something with the more pollution than usually. Doing these grain terminals, for us, norm is that the farmer bring us something like with the 2%. But during the first phase with the aspiration cleaning, we are already losing like 5% from the income. The next one is this sorting of the grains, where we are trying to find this maximum optimal size of the grains, very even, and trying to prepare this for the next stage. And during these two phases, we this year can lose from the 1 ton almost 200 kilos or even 300 kilos, depending, of course, from the quality of the material. But this year it's about 10 or 15% more of this fraction which not been qualified as a seed material. And it's a very, very complicated year for any producer who is working in the normal way. And only Dotnuva Seeds in Latvia this year have and working with such a qualitative machinery, which is one of the newest in the Eastern Europe, basically. So about the preparation of the grains and the quality, it's the first topic, of course, from the seeds starting everything, yes. The next stage is, of course, the evaluation of the weather conditions, also how our plants or varieties looks during the different abiotic stress conditions, and we need to have some experience and observe this and measure this. And from this year we also launched the new tool, Weather Station, which help us to understand where we are missing with some of the varieties. Maybe we need to adapt a bit sowing time, densities, or crop protection. And if you are looking on the conditions what was this year, then you can see this I think dark blue bars, yes, that water precipitation was not very even here. And you can see that two parts, beginning or middle of the May, a lot of rain. The next was quite, not, I wouldn't say even, and then quite a lot at the end, yes. So where we come? Basically, you see that due to this lack of water here, the NDVI, or Normalized Difference Vegetation Index, which characterizing health of the plants, drop down. So it means that in this phase, it's in June, we lose some quality parameters of the seeds. The next jump was here. So basically, it's also according to these waters. And then at the end of this summary of the season, I could say that this is very, very bad conditions which provide lack of the quality in overall Latvia agroclimatic climatic conditions.
You would ask me where this all water left. So basically it's here, and we see that from the top layers we lose all water, and it's maybe somewhere in Daugava, maybe in Baltic Sea now. Yes. So even if it was rain for one day with a huge amount like 50, 100 millimeters, doesn't mean that all this water being used. And this is the biggest problem actually this year. And of course, what else we have? This is this abiotic stress measurements, which connected to the solar radiation and of course humidity factors. So with that tools what we have, we of course can provide the optimal time when we can put or apply our plant protection products, as Linas Agro selling not only seeds but also inputs, and they could this recommendation could support also and guarantee that your products would be applied in the right time. And of course this information during the next season will be available in Linas Agro webpage in Latvia, and of course we will try to also launch these activities in other countries in the future. The next is, of course, if we are talking about the science and how we are evaluating our varieties, the first is that we are cooperating with the state institutes which are making for us some trials, but we also making next steps and using some different tools like digital photogrammetry to provide very precise data from the area where we, working with our varieties. And of course, if you're just looking on the trial site, visually, maybe you can see some light green, dark green, yes. But with the digital photogrammetry, what we are using, we can exactly say what is the difference between this and this plot, and we can measure it, and then we can say, for example, this one is already flowering, or it's early variety, and we don't need to spend a lot of time and resource to provide such information, and it's available directly after we are making this mapping with the drones or other tools like for example photo cameras, mobile phones, or other resources. And of course with that tools we are trying to avoid some risks and do some also advisory for our agronomists, especially for example if you need to evaluate what is intensity of some diseases on the plants. And so this is Dotnova seed. So basically it's not story about only maybe seed quality, but also the knowledge behind. So when we are talking about our varieties, we need to make sure that we do everything to make our plants looks like that and not like that. Because everything what we have on the plants left their signature, I mean some diseases or lack of some nutrients, and we can measure it. If we can measure it, we can provide better solution for you. And we are doing it together with Linas Agro. So if we are talking directly to about our varieties, and some of them already in our portfolio here in Lithuania, that last season was not very standard season, because usually we have a lot of PTR or DTR, but this season the biggest problem is of course Septoria leaf blotch, and different varieties reacted on this leaf blotch differently, and impact of these diseases were quite significant, especially if we are talking about the reduction of the green leaf area, which providing for you yield and yield quality parameters. And it's of course corresponded to the harvest results and harvest quality. So basically, if we are talking about the varieties, so the last season or this season, we found that diversity is the best solution for the last year. So if you have some mix, like variety mixes, in Latvia we would recommend it for such conditions to use that one, or use some varieties which are quite tolerant to Septoria. Even if this variety have some signs of Septoria, but it's not suffering a lot and still can provide quality, like for example Etana
or Elganida. So it's just about the compromise what you are searching for. In some cases, it could be that you are looking for the quality. In some cases, you are looking for the quantity. But best solution usually is that you can have some harmony and you are dividing risks. So, but for that more detailed information or some more advice, you should use our Linus Agro agronomists. They are aware which variety working better in which conditions. They are trained, they know, and they are trained on our own data and information which come also from Estonia field trials. Regarding the future, of course this is boring table, but basically if we are looking on what we will do next season, so basically we have a target to test our varieties, and not only varieties, we have quite big trial site with about 101 treatment where our varieties included, and we have different sowing rates and also sowing times for the winter oilseed rape, and also the same for the winter cereals. Basically, we are trying to build agro technology together with our varieties, plus also test our inputs during the next season. So this for sure will be very beneficial for everybody to basically better understand what's happening with the crops, and also analyze your harvest data from your farms and compare it with our resources and information. And of course, last slide, we are supporting also our government activities and allow them to train their staff in also Dotnuva seeds. That's why we were locked in one Saturday for the full day, but we are happy that we are not only like a part of a big industrial company, but also we are part of Latvia. And of course, my greetings to Linus Agro Estonia, that you are here in Estonia for 5 years and you are still alive. So greetings from Latvia, and I hope that next season for all of you will be better, because I understand that the same problems what we have in Latvia could be also in Estonia, but everybody who is here is strong enough, and I believe that we will have bright future together. Thanks. Good. No nii, ma loodan, et te kuulete mind ka. Mida teie siin slaidil näete? Et korra nagu vaadake, mõelge, et mina näen siis seda, et meil on siin usaldus, sümbioos ja koostöö. Ehk siis teie, kallid põllumajandustootjad, olete siis vasakul, keskel oleme siis meie edasimüüjad ja muidugi paremal on sordiaretajad. Et kui üks meist lülidest peaks kaduma, siis kahjuks ei saaks põllumajandus justkui toimida, sellepärast et me oleme omavahel nii-öelda sümbioosis, me sõltume teineteisest ja meil on väga tugev koostöö ja usaldus selleks, et eksisteerida. Ehk siis, kui põllumajandustootjad ehk siis teid ei oleks, kes tahaks seemet külvata, siis ei oleks see sordiaretajal mitte midagi teha, ei oleks ka edasimüüjal mitte midagi teha. Kui oleks meil seemneid, mida nii-öelda müüa ja külvata, mida sordiaretaja meile võimaldab, ei oleks ka teil mitte midagi teha. Ja kui meil ei oleks mitte midagi müüa, siis ei oleks ka meid täna siin laval. Seega, et ma paluksin teil selle peale mõelda, et selleks, et nii-öelda eksisteerida koos, meil on kõiki 3 lülisid vaja ja selleks me siis ka täna siin oleme. Aga kes olen mina, kes mind veel ei tea, siis mina olen Stefani Jakuš ja mina olen siis Linus Agro seemnete tootejuht. Ehk siis kogu seemnete portfell on nii-öelda minu hallata ja nii-öelda parim info ja parim sort siis on teieni tuua. Ja muidugi ka meie tiimi koolitada, kes siis omakorda teile siis info edasi annab. Mina olen siis ettevõttes olnud pea 3 aastat. Töökogemus põllumajanduses on mul siis 10+ aastat. Samuti vabal ajal tegelen oma koertega väga palju ja nii-öelda siis koeraspordiga.
ja miks mina siin täna olen? Sellepärast, et mina usungi, et kõik algabki seemnest ning tugeva saagi alus ongi kvaliteetne sertifitseeritud seeme. Nii et sellest ma siis teile ka räägin ja teile ka katseid tutvustan. Nii. Ma mõtlesin, et meil on väga palju katsetulemusi, erinevaid tabeleid, erinevaid numbreid, erinevaid sorte, et ma mõtlesin, et ma ei hakka teile tooma nagu lihtsalt tabelid sortidest ja numbritest, et seda natuke võib iga vaadata. Kindlasti mul on siin ettekandes ka tabeleid ja ka graafikuid, aga proovisin leida siis huvitavamaid teemasid, mis on katsetest välja tulnud, mis võib-olla polnud meie nagu eesmärk katsetamiseks, aga siiski on sealt tulnud huvitavat infot. Ja selleks on ka see info, mida teile jagada, siis kindlasti hiljem ka arutada ja edasi uurida. Et põhilised siis küsimused, mis ka olid tegelikult seminari registreerimisel välja toodud, ongi, et kas siis sügisene lämmastiku andmine suurendab talirapsi saaki. Ma usun, et see on väga põnev teema. Kas Clearfield ja nuutrikindlamad sordid on võrreldavad siis tava hübriididega, talirapsi hübriididega siis mõtlen. Ja kas varajane talinisu alati peab tähendama väiksemat saaki? Ja milline mõju on siis talirapsi topeltkülvil saagikusele tootmispõllul? Ja muidugi te kindlasti teate kõik, mis see tähendab, aga ma ikkagi tuletan teile meelde, et mis siis on sertifitseeritud seeme. Seeme, mis on läbinud siis range kontrolli, siis oma päritolu, geneetilise puhtuse, puhas on ta siis võrkkultuuridest, idanamine on korras ja 1000 mass on siis vastavalt kvaliteedile. Seeme, mis kindlasti tagab teile ühtlase tarkamise, elujõulise alguse ja vähendab riske. Ehk siis tegelikult nii nagu Michal siin teile ka tutvustas, siis seemnekeskuses on erinevad masinad, mis seda seemed puhastavad, ehk siis seemned peaksid olema ühes suuruses ja ühes kujus, mis siis tagabki selle ühtlase tärkamise. Ja kindlasti te saate selle kindla sordi ja muidugi ka kindlad kasvatustingimused ja meiepoolsed soovitused. Ja mis kõige olulisem, on see üks lüli sümbioosist, on see sordiaretaja, et kui te ostate sertifitseeritud seemet, siis tegelikult te ise toetatagi sordiaretajat ja seda tuleviku parematele sortidele. Või siis ka vanematele heade sortidele ülal nagu hoidmist, sest et kui sordiaretajale näeb, et mingi sort enam ei kasva, siis tegelikult ta kaob turult ära. Ja see on meie kõigi teha, et ta ei kaoks, kui te soovite seda sorti kasvatada. Siin siis tuleb üks väike graafik, et kas siis meie eesmärk selle katsel oli, et kas sügisene lämmastiku andmine suurendab talirapsi saaki. Et kui me siin vaatame, siis siin on erinevad puhised olid ja lämmastik ja bakteri kasutus. Et tavaliselt lämmastikku antakse põhu lagundamiseks, kindlasti antakse ka natukene selleks, et anda sellist lisa boost'i siis talirapsi kasvule, aga me teame, et tänapäeva uuel geneetikal tegelikult sellist lisa jõudu, elujõudu ei ole vaja anda, sest et tal endal see on olemas. Aga kui me siit vaatame, siis tegelikult tuli selline huvitav asi välja, et tegelikult need 3 puhist siis, pluss siis bakteriga andis justkui kõige kõrgema saagi. Siin on natukene see, et seda on raske palju võrrelda, sest et see osa sai päris palju rahest kahjustada, et need teised katseribad ei saanud nii hullusti kahjustada. Aga siit ikkagi tuleb välja, et siin on justkui kõige kõrgem saak. Kindlasti me ei saa ühe aasta põhja seda järeldust teha. Sellel aastal me kahjuks seda katset ei jõudnud teha, aga me kindlasti jätkame samas piirkonnas järgmisel aastal, et näha, et kas sellel katsel või sellel väitel on siis mingisugune tõsi taga. Ja siis kui vaadata veel siiapoole, mis sellest katsest välja tuli, on see, et lämmastikuga väetatud talirapsil olid varred pruunid ehk siis haiged. Aga mis ei on lämmastikuga tehtud, tegelikult olid taimed ilusad rohelised ja terved.
et see ka kindlasti mõjutab saagikust. Ja siit tulebki uus teooria, mida võiks edasi uurida, et kas siis nii-öelda mineraalse lämmastiku kasutamine võib sügisel vähendada saagi potentsiaali võib-olla mõne haiguse surve tõttu. Et nende piltide selle graafiku järgi võiks see nagu olla loogiline, aga samas me seda kindlalt veel ei tea, kuna see on ainult 1 aasta põhjalkatse. Aga ma usun, et see võib panna nagu mõtlema, et kas see sügisene lämmastiku kasutamine just nii-öelda uue talirapsi geneetika puhul on nagu mõistlik tegevus. Või siis põhu lagundamiseks pigem kasutada siis bakter nii-öelda preparaate. Ja ühe asja mainin ka ära, et see põld tegelikult sai ainult kaalium lämmastikku, et ta ei saanud NPK-d, ehk siis ta ei saanud üldse lämmastikku. Ja fosforit me ei jõudnud pannud. Ja edasi, et kindlasti need teemad on päris palju läbi käinud, aga lihtsalt kuna meil olid erinevad sordid nii-öelda katses ja ma mõtlesin, et ma tahaks nagu mingid huvitavaid nii-öelda katsetulemusi välja noppida, ja siis, et selline nagu mõte oli, et äkki võrrelda siis Clearfieldi ja nuutrikindlamate sortide nii-öelda saagikust. Et tegelikult on niimoodi, et on ju tegelikult räägitud, et Clearfieldi saagikus on kindlasti madalam, nuutrikindlamatel sortidel on madalam, aga samas, kui sul on põllusprobleem, siis tegelikult miks sa üldse seda tavahübriidi siis külvad? Kui sul on nuutriga probleem, siis sa ei pane, et ma panen igaks juhuks, sest on odavam, panen tavahübriidi, aga tegelikult pärast sul on põld nagu nii-öelda must. Või siis, kui sul on ristrealistega väga tugev probleem ja sul ei ole head lahendus sinna herbitsiidile, siis kindlasti Clearfield lahendus on selle jaoks nagu väga hea. Aga mis meil siis välja tuli? Number 1 on meil siis nii-öelda metkis väikeste lappide peal katsed ja number 2 peal on siis nii-öelda meie kalli kolleegi Reili juures siis tehtud nii-öelda suurel põllu peal, nii-öelda põllu peal siis katse, mis välja tuli, et kui tavahübriidide näiteks keskmine on 6,44 tonni sellest metki katses, kui me võtsime kõik sordid kokku, mis meil olid sinna külvatud, siis tegelikult nuutrikindlamad sordide saagikus oli ainult 5% väiksem ja Clearfield sortid oli nüüd 9% väiksem. Et kui mõelda selle peale, et kui sul on ikkagi põllusprobleem, siis ma usun, et ei ole mõtet nii-öelda kokku hoida ja nii-öelda külvata siis see odavam sort. Kui vaadata nagu tootmispõllu peale, siis tegelikult need tavahübriidide nii-öelda katsete saagikus oli siis 4,2 tonni ja siis nuutrikindlamate sortide tegelikult keskmine oli tegelikult samaväärne ja CL-il oli ainult siis 3%, et tegelikult tootmispõllu peal üldiselt nagu vahet ei olnudki, et lihtsalt need uuemad sordid on läinud nagu oma nii-öelda sordiaretused nii palju edasi, et tegelikult väga suurt saagi vahet ei olegi. Ja mõtlesin, et kaua me etanast räägime vahelduseks võib-olla varasematest sortidest, et siis mõtlesin, et nopin siis meie katsetest välja sellise info, et kas varajane talinisu tähendab alati väiksemat saaki. Näiteks üle-eelmisel aastal külvati rannuseemnest nii-öelda metki sordi katse, kus oli 39 sorti, et palitus oli tegelikult seal 9. kohal. Ehk siis seal on väga palju nii-öelda metki nii-öelda uuemaid sorte, mida nad tahavad turule tuua ja seal oli ka nii-öelda turu populaarsemaid ja võib-olla vähem populaarsemaid sorte ja seal oli ka meie sordid. Samuti oli meil koera kandis siis ka tootmispõllu peal, nagu nii-öelda suuremal pinnal oli meil 6 sorti ja mis sealt välja tuli, oli tegelikult, et palitus oli võrdväärne nii-öelda saagikuse poolest teiste sortidega. Ja keskmine saagikus oli 5 sordil. Miks ma 5 sorti toon välja? Sest üks sort, hiline sort, mille saagikus sellel aastal jäi alla 7 tonni ja kuna ta oleks selle teiste sortide keskmise alla võtnud, siis ma seda ei arvestanud hetkel, siis tegelikult meie põhisortide keskmine saagikus siis oli 7,6 tonni ja palitus oli tegelikult 7,5. Et tegelikult justkui see varajane talinisu ei pea tähendama väiksemat saaki. Muidugi palitus ei ole varajane nagu Ramiro või Fredis, aga ta on palju varajasem kui need nii-öelda keskvalmivad sordid, mis on meie turul, kaasa arvatud meie etana.
Aga miks üldse külvata varajasemat sorti? Võiks ju külvata need väga saagikad, hilisemad, keskhilised või keskvalmivad sordid, aga see ongi selle jaoks, et nii-öelda oma riske hajutada, et varajane sort tegelikult võib tähendada suuremat külvise normi, palju varasemat külvi, nii-öelda suuremat hektari hinda, sellepärast et ei võrsu nii palju, te peategi teda rohkem külvama. Aga samas, kui teil on pinda palju ja te tahate lihtsalt oma riski hajutada või te tahate nii-öelda koristuskonveierit hajutada, siis kindlasti tasub omada erineva nii-öelda valmidusastmega tallinisusorte. Ja palitus tegelikult on sellel aastal ka eelmisel aastal on saanud väga head tagasisidet, et tegelikult tema saak on võrdväärne nii-öelda ka hilisemate sortidega ja kvaliteet on tal ka püsinud ikkagi väga heana. Ja siin on siis üks graafik, et see, milline sort selle esimene on, see ei ole täna nagu teemaks, aga lihtsalt, et see on ainuke sort, mis sai nii-öelda üle 10 tonni, on siis etana. Selle ma mainin lihtsalt nii muuseas ära. Aga tegelikult pigem tahaks näidata siis palitust, et tegelikult kui mõelda, et siin on erinevad sordid, ka hilisemad ja varasemad, siis tegelikult palitussaagikus oli üsna hea tasemel nii-öelda varajasema sordi kohta. Ja see on siis see karm talv, mis oli 2023-2024 vastu, et kus tegelikult väga paljud sordid, teatud sordid, uuemad sordid või need varamad sordid ei talvitunud hästi, selle tõttu tõenäoliselt ka see saagikus on osadel sortidel üsna madal. Ja siin näitabki jällegi, et meie nii-öelda põhisordid on väga hästi talvitunud ja ennast väga hästi näidanud. Ka nii suurel nii-öelda katsel. Aga mis te arvate? Kas talirapsi topeltkülv andis topeltsaagikuse? Jah. Reaalsus oli siis selline. Lavandunud, murdunud, surnud taimed, mitte küll muidugi kõik sordid, aga osad sordid ikkagi olid. Et tavahübriidid nagu näiteks Janos ja Teflon, et Teflon nii-öelda meie siis uuem sort, mis tuleb valikusse, mida me oleme aastaid nagu juba testinud, mis on ennast väga hästi näidanud, siis tegelikult neil ei olnud probleeme nagu lamandumisega ja nii-öelda murdunud vartega ja nii-öelda haigustega, aga just probleem oli nuutrikindlamatel sortidel. Et tegelikult oli see, et see katse ei olnud meil tahtlik, see oli täiesti kogemata, külviku ja traktori ja kõige nii-öelda koos põrkel lihtsalt juhtus niimoodi, et siis kahjuks meil nuutrikindlama sort ei ole nagu tava nii-öelda normiga ei ole külvatud, aga samas me siiski saime nagu neid võrrelda, sest kui meil olid mõlemad nuutrikindlama sordid nii-öelda topeltkülviga. Ja miks see võiks nii olla, et ma ise nagu arvan, et kuna nuutrikindlamatel sortidel ei ole võib-olla neid selliseid geene poogitud teatud põhjustel, kuna ta on nagu nuutrikindel, siis sinna peab nagu teisi geene nii-öelda pookima, siis seal ei ole seda RLM7 nii-öelda geeni ja võib-olla ka selle tõttu nad seda topeltkülv neile nii-öelda halvemini ka mõjus. Et jah, ei andnud topeltsaaki, õige vastus. Et natuke katses, kuna see oli selline väga huvitav katse, kogemata, aga huvitav ja äge tuli lõpuks välja, et külvasime tegelikult 21 august topeltkülvid ja tavakülvid siis 23 august ja koristasime tegelikult põhimõtteliselt täpselt aasta hiljem. Ja see oli väga lahe, koos tiimikaaslastega koristasime, möllasime, et selline väga nagu käsitsi tegemine oli, et meetritega mõõtsime need meetrid välja käsitsi, siis kopaga panime kottidesse selle koristatud seemne, siis pärast kaalusime ära ja et selles mõttes oli nagu äge. Ja tegelikult üllatavalt kiiresti läks. Et tegelikult ei olegi vaja alati kõige vingemaid ja uuemaid kombaine selle jaoks. Ja siis põld sai ainult 90 enni ja seal täitsa nagu lihtsalt läks nii, see on planeeritud. Aga selle kohta ütleks, et tegelikult saagikus oli ikkagi väga hea. Et tegelikult kogu põllu keskmine saagikus oli isegi 3,5 tonni hektarilt. Ja et siin ongi siis numbrid, ma jään siia poole, et 42 taime lugesime ära pärast koristust, mitu taime siis ruudul oli umbes, 42 taime, Janos 4,1 tonni hektarilt, topeltkülv 4,1 tonni hektarilt. Teflon vastupidi, et saak pigem vähenes. Ehk siis kahjuks meil ei olnud nagu
vanemad geneetikat, mida võrrelda, aga uuemaga on näha, et tegelikult see saagikus võib see topeltkülviga pigem alla minna. Aga jällegi, see on ainult 1 aasta ja kogemata ja kuna Reilil sellel aastal ei olnud kahjuks viljavahetuses rapsi, siis järgmisel aastal paneks siis mitte kogemata, vaid puhtalt meelega ja vaataks, mis siis nagu saab. Et on jah. Aga kuidas oli õlisusega? Kas sealt ei tulnud? 46 oli enamuselt kõigilt, ei olnud. Ei olnud vahet, just enam kontrollisin. Keskmine tuli ka 14. Jah, et keskmine õlisust oli 46,4 kogu põllu pealt siis. Ma ütleks, et päris hea. Et 40 pluss kõik on ju lisaraha, lisabonus. Ja ühe asja veel toon välja, et tegelikult meil on nuutri kindlama sorte 2 tükki, üks on vanem geneetika, teine uuem, nende saagi vahe topeltkülvis oli 1 tonn hektarilt. Eks tegelikult näitab seda, et pigem pole see vanem geneetika ei taha üldse seda topeltkülvi nagu saada, et ta jäi nagu väga haigeks. Ja edasised siis plaanid ja katsed. Ma mõtlesin, kas ma panen selle slaidi siia või ei pane, aga ta sai siia sisse. Plaane on palju, mõtteid on palju ja tahaks lihtsalt teha mingeid huvitavaid katseid, millest nagu reaalselt teile kasu on ja ka meile, et lihtsalt sorte omavahel võrrelda on täiesti nagu justkui nagu mingil määral mõttetu, sest et me teame nii, mis sordid tulevad, me proovime neid, me katsetame neid, aga tegelikult nii nagu Michal mainis, et tegelikult igale põllumehele, igale põllule, igale maakonnale on erinevad lahendused ja erinevad sordid. Et kui täna etana on sul 7 tonni, sinul on 5 tonni, aga sul on vastupidi, palitus on sul 8 tonni ja teisel on 5 tonni, et tegelikult me leiamegi sulle seal õige lahenduse. Ja kui sa tahad varem koristada, on 1 sort, kui sa tahad hiljem koristada 2 sort, kui sul on liivakam maa, siis on sul 3. sort ja nii edasi. Ja kokkuvõtteks, ma ütlen teile, ma arvan, ise ka ei usu, et ma seda ütlen, aga et ei ole olemas täiuslikku sorti või lahendust. Kuid ma olen jumala kindel, et me oleme väga lähedal sellele. Et oluline on siis erinevad riskid läbi mõelda ja neid ka hajutada. Ja erineva siis külveaega sordid, erineva valmidusastmega, erineva õitsemisajaga, muidugi ka mullastik ja kõik muud vajadused tuleb ka arvesse võtta. Ja siitpoolt see ongi justkui mu põhimõtteliselt mu viimane slaid ja see on koht, et kui teil on küsimus, siis te võite kohe küsida. Kui te ei julge küsida, siis te võite pärast mu käest eraldi küsida või oma müügiesindaja käest. Ja küsimiseks, mikrofon on minu käes, ma aitan alustada küsimusega. Paretot mäletad, on ju? Uuris ka ube ja avastas, et 20% ube, mis ta maha pani, andis 80% sellest saagist ja 80% ube, mis maha pani, andis 20% saagist. Kas praegused katsed näitavad midagi sarnast või see täiuslik seeme on selline, mis on kogu aeg see, et 20% ainult paned maha ja ülejäänud ei panegi maha? Saagikus on 80 sellest muidu kogus pakist. See on väga hea küsimus, aga ma ütleks niimoodi, et alati see rohkem külvamine ei anna rohkem saaki. Seega on olemas igale sordile ja kultuurile erinevad normid, mis siis annavad sulle selle ideaalse lahenduse. Ja ideaalne on seal protsendi mõttes kuskil 98. Sa mõtled idanõust või? Jah. Või see, mis... 90 pluss on hea. Mis siis saagi annab üldse, et ei jää põllule lihtsalt ootama? Saagi annab sulle ka 20%, kui sa külvad teda nagu rohkem. Jah, ehk 100 paned maha, 98 annab saagi ja selle saad siis kõik kätte. Aru saada, see oli trikiga küsimus, et kontrollida, kas me oleme ärkvel, aga kui on saalist küsimus, andke käega märku, ma uletan mikrofoni, siis kostab ka küsimus. Muidu meil esireast paar küsimust oli, mida taha oli ainult aimata vastuse järgi. Võib küsida. Või on teil selle semne tehase kohta küsimusi? 2, 3, pole küsimusi. Lähme edasi. Kui te soovite, lähme edasi ja kui on kohe vaja küsida, siis võib küsida. Näete seda seemne tehast, eks? Sinna saab ekskursioonile ka minna, aga selleks peab mõningaid asju kaasa tegema minuga nüüd. Oota. Ma ütlen oma lõpusõna veel ära, et aitäh, et te ostate sertifitseeritud seemet ja aitäh, et te kuulasite ja ma olen väga tänulik, et te täna siia kohale tulite. Edasi, seal on puldi.